govorite sa puno ljubavi i o Titu i o Jovanki. Sa ove vremenske distance i možda tog vremena tad, ko vam je bio bliži? Pa mogu bi reći da mi je bliže mi je bila Jovanka, jer mi je puno pomagala, puno mi je pomogla. Tito je bio onako sa strahopoštovanjem, znate, distans. Kod njega je bilo potrebno mala uvertira, mali uvod, da li fizički, da li da bi uspostavio kontakt. A sa njom sam odmah uspostavio, a di ste, ja si gospod, ja vas čekam ovdje 2 ure. Jer se recimo događalo da Tito čita knjigu neku. Pošto sam ja tada snimao sa lajkama, da mi je ova tehnologija bila tada, ovaj aparat. Pa to je bilo upola jednostavnije raditi. Ma da, više od pola. Ja sam imao lajke koje su bile bešumne. Nema blica, nema. Sad ja uđem u prostoriju gdje on recimo čita knjigu ili predstava spise koje mu je donio lični sekretar na preglede pa ne potpisuje. Pa on možda osjeti da je neko ušao u prostoriju. Možda osjeti. Vjerujem da. Ali sam ja bio toliko nečujan, toliko, znate, bi se stopio sa unutrašnjosti, znate, da bi napravio fotografije nečujno, onda bi tu bio neko vrijeme, on bi radio svoj posao, onda bi ja se povukao, onda bi ponovo ušao, znate, i on. Ali kad nije bio opterećen takvim poslom ili čitanjem ili nešto, onda se dalo sa njime. Neki put sam kasnije uvidio da me on u stvari zamajavao, da me odvlačio od snimanja, pa mi je pričao nešto, pa je natjerao me da nešto razgovaramo i prošao voz, jer nisam ga. Sjećam se kad me prvi put vodio u svoj vrt na Vangi. Onda mi je pričao da je on na Vangu došao sa jednim oficirom koji ga je čuvao, oficirom ordonansom, i da je rekao, ovdje ćemo mi napraviti kućicu, ovo će biti. Tako da je sve to na Vangi rađeno po njegovoj zamisli ili on sam. Kažem, ordonans i ja smo sami kopali i prenosili kamenje, Zamislite 2, jedan koji je mogao dovesti bataljon vojnika, da mu to sve sravnaju, on je sam kamen. Tako da je on, ako je nekome od najviših državnika, od cara Selasija do cara Irana Pahlevija, ako je nekome htio učiniti posebnu čast, onda ga je vodio na Vangu. Onaj koji je uspio da dođe na Vangu, taj je bio posebno počašćen. Ovamo u redu, Bijela kuća i to, hotel Neptun, Istra i to je u redu. Ali kad nekoga Tito vodi na Vangu, onda je to. Za Tita je važilo da je bio hedonista. Gde se njegov hedonizam, ako je bio, gde se najviše ispoljavao? Ja sam bio na dočeku kad je Hruščov došao, pa onda Tito i Hruščov. Onda je talijanska revija Epoka objavila samo seriju fotografija, samo poređujući Tita i Hruščova. Hruščov sav zgužvan, šešir, znate kratke nogavice. Tito kao da je sad izašao iz modnog salona. To Talijani objavili na 6 ili 8 strana, ja imam tu Epoku doma. To je bio Tito. Čujte, volio se, to je jedan zagorski mangup koji je prošao od dna života, ja sam bio na ovom snimanju kad je Bulajić snimao njegov filmski intervju. On kaže, i ja krenem iz Zagreba, krenem za Minhen pješke. Masti majku Božju, pa ja
A imao je dosta godina, već tada je imao dosta godina. On krene pješke za Minhen i kaže, vidim to ravno ide cesta i ja vidim tačka neka i približuje i ono jedan torbar, Dalmoš. To je on pričao, ja sam bio prisutan kad je pričao to u kameru. Jedan čudesan čovjek. Ja sam odmah u početku shvatio da on ima nevjerovatnu memoriju, nadprirodnu. Jer se on znao, ja kažem, Tito to, da, onda sam, ne kaže niste, imali ste Hasselblad. On se sjeti koji sam ja aparat, jer sam iz tehnoloških razloga morao da fotografiram, u boji sam fotografirao na velikom formatu Hasselblad, jer štampari nisu primali već manji dijapozitiv od 6.6. Danas je ova tehnologija, ajme majko da mi je to bilo onda. Ako nije bio 6.6, neću da ga primim. Nije se moglo štampati korektno sa malog formata, sa like. Kasnije je, ali prošao voz. Tako da je on registrirao da sam ja toga dana, to prije 2,5 mjeseca fotografirao sa Hasselbladom. A to sam rijetko činio, jedino kad sam u koloru htio da to fotografiram, da bude autentično i tako dalje. Tako da sam ja vodio nekakav svoj dnevnik, čak sam napisao Tito je imao kravatu sa vertikalnim prugama, mislim, da se posjetim, da znamo, da ne istrčim se nešto jer bi me on odmah poklopio, to je pamtio sve je pamtio. Jel vam kaže, Eterović, jel vam Sandra ima 6 godina? Kako 6 godina, sad je blizu 7, pa dobro, sad cicijašite, on je vodio račun, znao je sve. Jovanka je vodila onog, da kažemo, praktičnog računa, jer Sandri je slala čokolade mojoj čerki, jedinici mojoj, je slala čokolade. Moja čerka je nekoliko godina dobijala sa Briona korpu, pletenu korpu sa mandarinama iz Titovog ovog voćnjaka. I normalno kad bi stigla ta korpa, to njeni drugari, drugarice, kao žuti mravi, jer to je trajalo sat i po. Tako da je cijeli komšiluk znao da stiže korpa sa mandarinama sa Vange. Malo ćemo napraviti sad digresiju, pomenuli ste i ćerku. Ona je naime pomagala vama nesvesno pri izboru fotografija. Ovaj put mislim na fotografiju sa mrtvim jerebicama. Čujte, ja sam cijeli život utrošio da moju ćerku navučem na fotografiju. Pa to je očigledan primjer, kad jedan fotograf mog kalibra nije uspio svoju djevojčicu da navuče, onda je to je to. Samo potvrda jednog drugog stava, da mišljenja, ako ne krene iz stomaka, nema ništa od toga. To je moralo krenuti iz stomaka, ali da krv nije voda, unazad 5-6 godina, ona živi već 15 godina u Rimu, unazad 5-6 godina ona je završila tamo institut za montažu i pa je živi u Rimu od montaže, filmske, televizijske montaže. Znači sličice su opet u pitanju. Tako da je onda počela i da se više zanima za fotografiju i teoriju i tako dalje. Tako da, kaže, ona ima takav, što bi se reklo, iskustveni i kreativan rad iza sebe, da jedan Andrija Zafranović koji je vrhunski, kod nas vrhunski, možda i najbolji montažer, kaže da sa takvim, za nju uvijek ima posla, gdje god se okrene. No. Ali hoću reći da sav trud ovo okolo ne pomaže ako to ne krene iz stomaka.
Ja sam nedavno baš ovdje na akademiji studentima rekao, ako u isto vrijeme imate spoj i imate da nešto fotografirate, pa se odluči se za dragog ili dragu, a ovo će kao pričekati, onda bolje da odmah odete iz ovog posla, nemate šta tražiti. Tražite neke druge poslove, neke druge, ovdje nemate. Fotografija zahtijeva potpunu posvećenost. Apsolutnu, beskompromisnu, nema. Ja sam ovisnik, eto. Baš imam i neke ozbiljne godine, za Isusa Boga, mislim radne, ne govorimo o radne, pa ne mogu, to komanduje s mojim mislima, mojim emocijama, nervima, tako da nema, to je nešto što je sigurno jače od bilo kakvog narkotika, od bilo kakve, to je jedan prirodni, Bogu hvala, takav narkotik, nego onaj, ne daj Bože, ali ja sam vrlo srećan, mene to ispunjava, apsolutno. Ili šta zna, ode u lov Tito i sad on čeka svinja da prođe ili ja pored njega, razumijete. I ja sam čekao da prođe jer meni je samo onog trenutka kad ono pali, to je moj trenutak. Ili Jovanka. A je on valjda procijenio da sam ja stvarno ludak svoje vrste, a on je bio veliki radnik. To može mu se šta drugo, to se mene ne tiče, ali je bio veliki radnik. Radnik, apsolutno. Pa je on onda nalazio u tome i opravdanje sebi što me trpi, iz toga maltretiran, jer će nešto proizaći iz toga i tako dalje. A pogotovo što sam odmah na startu sam položio test kod njega, onaj zanatski dio. Već pričali o hedonizmu, specifičan je i taj odnos Tite prema ženama. On je šmeker bio, volio je žene, ja i ne znam koliko je on žena, brakova imao, to nikad me nije to ni zanimalo. Ali je vrlo rado bio u društvu lijepih žena, nisam baš siguran da nije neku i pipnuo i jeste bogan. Ali, ono drugo je sasvim pričam ti priču. Pored jedne Jovanke koja je zvijer, jedna Ličanka, partizanka, major, šta? Ona će dozvoliti u nekoj ženi da se približi, da ona ne, kako ne zna, kad je uvijek je znala šta ti to radi, gdje je ti to. Malo ko zna da je dežurni ordonans svakog trenutka znao, je li Tito u spavačoj sobi, je li leži, je li stoji, je li u kupatilu, je li se brije. Svakog trenutka, ne ono kao da on je u kupatilu, ne, a šta radi u kupatilu? Jer je mogo da klizne, Jovanka je išla dole u vrtu, mogu da klizne, da iskrvari, razumijete, svakog trenutka je dežurnio. Pa sad vi vidite taj život kad ste zarobljenik, jer on je stvarno bio zarobljenik, onda one priče, pobjegao je Tito i to su gluposti. Ja sam pitao jednog baš ovog Dragu Mikelića koji je sjajan gospodin, sjajan čovjek, ja govorim, dobro Drago, šta bi ti sad radio, dežurni si da ti Tito pobjegne, gdje da pobjegne? Pa on lipo krene na kapiju, pa kaže nema problema, neka krene. Onda mi krećemo za njim, onda ja pritisnem alarm, onda se stvori oko njega bezbjednosni štit, pa onda odmah drugi štit, pa treći prsten obezbeđenje. On možda ide gdje god hoće. Prva priča za koju sam ja čuo u svoje vrijeme, davno, da je on u Splitskom, da je ušao u baštu restorana Splitskog brodgradilišta, jer kao radnička klasa, on radnik i to, pa da je od tamo, pa da onda da su onda žeželi, šta znam, svi dojurili. Ma, pričam ti priču, kako on može? Ma ne može nigdje, ne može. Kaže, i onda Žeželj prišao i druže Tito u ime partije da se vrati, marš nazad, glupost.
To ja ne bi zaželio nekome. To je, eto, tu stranu vladaoca niko ne vidi. Da li je on bio diktator? Da li je bio apsolutista? Da li je bio, šta ja znam, ja to ne znam. Ja mogu samo govoriti, ja samo govorim o ono što su vidjeli moje oči, ne ono što sam ja čuo. Tako da mi te pričam ti priču od ljudi koji su imali privilegiju da Tita vide na distanci televizora, jer sad su oni najglasniji. Sad oni znaju šta je bilo iznad zavjese. Pa ne može. Moji neki kolege i novinari su pisali knjige. A znam da je recimo taj koji je napisao knjigu, da je jedan jedini put bio u Bijelom dvoru 25. maja kad je Tito primao pionire. I to mu je najbliže bilo što je bio preko puta stola, jer je Tito sjedio sa pionirima, novinari su bili preko puta stola, i bilježili šta je koji pionir rekao Tito. Druže, Tito, mi ti se... I sad oni pišu knjige. Pa dobro, neka pišu knjige, ali ja imam pravo da kažem, da se to dalje zgarije. Kad već govorimo o vlasti, o moći i o toj drugoj strani, može li da se postavi pitanje ko je imao veću moć? Jovanka ili Tito? A čujte, uvijek je žena moćnija, to je. Šalu na stranu, normalno da mnogo toga je ona šapnula u krevetu, jer do Tita se moglo doći samo na dva načina. Ili preko kabineta, ili preko Jovanke. Onaj koji je uspio doći do Jovanke pa je nagovori da ga Tito primi, onda je to. Znači, trećeg načina nema. Kako? Kako da dođe do Tita? Tako da je sigurno je ona mnoge stvari u krevetu došaptavala njega ili ga... Ali ja imam seriju fotografija, neke se objavio, neke i nisam, kad se oni svađaju. Ja znam o čemu, jer sam samo ja tu. Ja znam o čemu se svađaju. Ali to je ona privilegija biti tu, a ne biti, ja sam bio, jer su me stalno provocirali udbaši i ovi, šta je rekao, šta je, nema pojma, ja samo imam oči, ja samo slikam, ja nemam magnetofone, nemam... A bilo je i ozbiljnih svađa. Recimo, Tito su imputirali vezu sa Munitičkom, ovom operskom pjevačicom. Ona je za mene vrlo pametna žena. Ona takvu reklamu ne bi dobila da je 30 puta u Metropolitenu pjevala, ne bi takvu reklamu. Ona nikad nije demantovala da ona ima vezu sa Titom. Ja se sjećam, jednom su u Split došli, ja sam bio u pratnji, a Jovanka nije bila je nešto prehlađena. Onda je u zadnjem automobilu sedila Nada, sestra Jovankina, koja je brinula o onim pudlicama. Onda su to Splićani vidjeli, ja sti gospu, u zadnje auto je bila Munitička sa pasima, jel? To je cijeli Split brujao od toga, jel? Onda ja sam imao tamo sobu u Vili Dalmacija, jeli, da budem što bliži tu, i tada sam i napravio neke fotografije. Ali, no. I onda sam ja išao kod majke doma, jeli, da je pozdravim i to, jer smo i došli tu, bili 2-3 dana, obavili posao i išlo se dalje. Galebom se išlo dalje. I kaže meni majka, ma je li to istina, sinko moj, da je Tito? Ma je li on pošempja u stare dane, šta će mu to, razumije, ima on Jovanku. Jer je Jovanka bila obožavana među pukom, među običnim svijetom, jeli. Mago nije majko, to je sestra, je li ti to mene govoriš istinu? Ja govorim, majko, ma kunem ti se životom, ja govorim, to je bila Jovankina sestra i tako dalje, onda... A Bože moj.
Ja nisam bio sad kod gospođe Jovanke jer renovirali su joj to kuću zahvaljujući samilosti nekih članova srpske vlade. Da li ste u kući u kojoj, to je sramota za nacionalna sramota po meni. Ona je ipak bila 35 godina, supruga i prva dama Jugoslavije i tako dalje. Ja sam bio pozvan od makedonske televizije u Skopje jer je bilo 40 godina od zemljotresa. I oni to imaju tamo negdje zapisano pa su me pozvali. Ja sam bio prvi fotograf na dan zemljotresa koji je bio u Skopju. I ja sam jednim vojnim avionom sam se prebacio, ja sam to isfotografirao, nije trebalo ništa mnogo se truditi, sve je bila slika, sve je bila katastrofa, sve je bila haos, užas jedan. Ali u to vrijeme tehnološki, ako nisu filmovi, a ja sam radio za Zagrebačke novine, ako filmovi nisu bili u redakciji, nema slike u novinama. Danas se to može slati, danas je sjajno, danas je sjajno. Onda sam ja brže bolje to snimio i vratio se na aerodrom u namjeri da odletim iz Skoplja bilo gdje. U Kairo, Rim, Pariz, pa onda odatle da letim za Zagreb. Samo da se izvučem iz Skoplja, u Atinu, tu vremena. I zahvaljujući onome što sam 3 godine bio vojni fotoreporter, ja se probijem do vojnog aerodroma i naiđem tamo na grupu oficira koji su išli u Zagreb po lijekove. Jedan vojni avion, pa su mi odnijeli filmove u Zagreb. Ja sam dobio dnevnu nagradu u visini mjesečne plate zato što su filmovi iz Skoplja bili u redakciji. To su oni negdje, i onda su oni to distribuirali, cijela Europa je objavila moje fotografije prva. To, ako vam neko nešto drugi kaže, to nije istina. Istina je ovo što vam ja kažem. I oni su to imali dole negdje zapisano, pa su me pozvali da budem gost u jednoj emisiji, pa sam ja to malo pričao o tom i tako dalje. Onda kad sam se vratio, javio sam se gospođi Jovanki, ja kažem da ima sad puno priče i to, ajde kaže, jel biste došli u utorak popodne pa da malo, ja govorim, oči, ja govorim, baš taj utorak mi odgovara. A kad dođem, onda ću vam reći zašto. Onda sam ja kupio u Vero jednu bocu dobroga šampanjca. U 5 sati sam došao k njoj, onda smo se izljubili, jeli, to ja preko ramena vidim tamo jedna velika torta. Osti gospu, ja govorim, ko brasta postelja. Ona uvijek kad ja dođem, uvijek pravi neke torte, jeli, srazmjerno, jeli, pa nećemo sad kusat tortu, jeli. A vidio sam tamo jedan ordever je pripremila i to, ajde sad ćemo, kaže, nešto prvo mezetimo, pa ćemo onda, pa smo podijelili jednu bocu od pol litre piva, pa smo pili. A bilo je toliko vruće da sam se bukvalno sam se znojio. Jer je taj salon sa strane, popodne je bilo sa strane sunca. Pa je bilo i unutra vruće, još i sunce, one navukla zavjese i to, ali nema veze. Ja mislim da je bilo najmanje 35 stepeni tu unutra. Onda smo drmnuli jedan šampanja, zasti gospu i to doprinijelo. Tog dana sam ja mnogo toga ne polažem na to, tog dana sam ja slavio rođendan, 1. juli. A ona ima u decembru rođendan, pa nisam mogao poći kod nje, jer kaže kiši pa mora stavljati lavore i ta čuda, razumijete, pa gdje će sad i nekoga da pozove u kuću. Onda je neke novine su objavili kako je ona proslavila svoj rođendan u krugu porodice i nekih prijatelja. Onda sam ja nazvao, ja govorim, čekajte, oprostite, ja govorim, kako to? Porodica i prijatelja. Koji prijatelj? Šta sam ja? Pa eto, vi opet vjerujete novinarima. Pa eto, ja sam bio iznenađen to, zato jer ona je pričala i više puta je pričala kako sam ja bio prijatelj i ostao prijatelj, a ovi drugi tako. Sad jedan put mene zove na roj. Onda smo da li ona znala da ja sam zaboravio da je pitan do kraja, a mora da je znala je ta velika torta, pa to, 5 sati smo bili. I onda mi tu prepričavamo, ja joj donesem neke stvari koje je mogu zanimati i tako, a njoj je nedostupno te štampa bjelosvjetska i ova naša i tako da onda joj ja tako neke interesantne
moje neke istupe u medijima, pa ja prezentiram i tako. Tako da imamo dovoljno za priču, dugačku priču od 5-6 sati. Ja baš tada sjećam se, ja govorim, ti gospu 11 turi, ja govorim, 11 turi, ja govorim, šta će ovo svit reći? Tako da je mislim sa malo šale i malo u svo dužno poštovanje, ja s njom tako, mi se tako razumijemo. Iako je ona je, koliko, 35-6 godina je bila prva dama.